turabashimira abakurikiye Veda Morning TV kuri tubi yacu channel, kandi uyu munsi tukaba tuje mu makuru y'imikino, amakuru ya BK Pro League mu Rwanda, aho ikomeje ku munsi wa 34 aho amakipe agiye gukina umukino wa nyuma wa BK Pro League mu Rwanda. Amakipe rero mu kanya kuri iyi saha ya saa 12 ikipe ya Rayon Sport ikaba igiye guhura na Kiyovu Sport mu gukina umukino wa nyuma wa BK Pro League. Aya makipe rero akaba ari amakipe yegeranye cyane, iziri guhatanira umwanya wa kabiri kugira ngo bizasohokere u Rwanda muri CAF Confederation Cup. Ikipe rero irabasha gutsinda umukino, iyi kipe izaterekeza muri CAF Confederation Cup kandi inasohokere igihugu cy'u Rwanda. Iyi kipe ya Kiyovu Sport ikaba yaje arakasa mutwe hano, ikaba yasohoye ifoto, ikaba yazanye operation yitwa Inka y'Umwami. Ngira ngo uri kubibonamo hano Kiyovu Hospital operation Inka y'Umwami. Kiyovu Sport rero ikaba yaje yari umwanda kandi ikaba yiteguye kuzasohokera igihugu nyuma yaho yatsinda Rayon Sport. Hano Kiyovu rero irasabwa gutsinda uyu mukino wonyine, ariko Rayon Sport yo ikaba ifite double chance, ifite kuba yatsinda cyangwa sikanganya ikazahita isohokera igihugu cy'u Rwanda n'ikipe yabaye iya kabiri muri shampiyona, kuko igikombe cy'amahoro kikaba cyaratwaye na Peri, ndetse n'igikombe cya shampiyona kigatwarwa n'ikipe ya Peri, aho ikipe ya kabiri muri shampiyona ihita isohokera igihugu cy'u Rwanda. Ari nako bizagenda muri uyu mwaka. Aya makipe rero akaba ari guhatanira kuzasohokera igihugu cy'u Rwanda muri CAF Confederation Cup nk'ikipe yabaye ya kabiri muri shampiyona y'u Rwanda. Izi kipe rero zikaba ziri buhatane mu kanya ku isaa 12 muri Kigali Play Stadium, aho Rayon Sport na Kiyovu Sport biri buhure. Kiyovu Sport rero irasabwa gukina uyu mukino ikawutsinda igahita isohokera igihugu, kuko iyi kipe ya Kiyovu Sport iri ku mwanya wa 5 n'amanota 52. Ariko ubwo ibyo mbivuze mu gihe twabaramo n'aya makipe muri Sudani, ariko ikaba ku mwanya wa 3 mu makipe akina imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Rayon Sport rero ikaba ifite amanota 55, mu gihe rero yatakaza umukino yahita inganya na Kiyovu Sport, ariko Kiyovu Sport niyo yahita ibona amahirwe yo guhita isohokera igihugu cy'u Rwanda, kuko iyi kipe ya Kiyovu Sport iyo izigamye ibitego byinshi, ibitego 13 byose muri shampiyona BK Pro League Rwanda, ndetse Rayon Sport yo ikaba izigamye ibitego 10 byonyine. Mu gihe rero Kiyovu Sport yatsinda uyu mukino, Rayon Sport yahita isigara ku rugo, byahita biha kuba yaguma hano mu Rwanda idasohokeye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, nka Rayon Sport imenyeye gusohokera u Rwanda muri CAF Confederation Cup. Kandi Rayon Sport yaba ihombye amafaranga nk'ikipe yaba iya kabiri muri shampiyona y'u Rwanda, nk'izahabwa amafaranga miliyoni 60, akengeraho n'andi miliyoni 100 mu gihe ikipe yitabiriye amajonjora ya mbere muri CAF Confederation Cup. Urumva rero Rayon Sport yabihombye ibintu byinshi. Ese iyi Rayon Sport iratsinda Kiyovu kugira ngo ibashe gusohokera igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se iriyangaraho usange Kiyovu ari isohokera igihugu cy'u Rwanda? Ese umukino murawubona mute? Ariko ndabona amakipe yose yakaniye, kuko Rayon Sport nk'uko yabibwiye abakinnyi bayo, niramuka itsindiye kujya muri CAF Confederation Cup, buri mukinnyi azahabwa prime y'500. Kiyovu nayo rero niyatanzweyo, nayo yemereye abakinnyi bayo ko bazayiha agahimbazamusyi k'200,000 mu gihe batsinda uyu mukino, bawutsinda Rayon Sport. Rero amakipe akomeje kwitegura, aho Kiyovu Sport imaze iminsi 2 mu mwiherero kugira ngo ibashe kwitegura neza uyu mukino wa 34 wa Rwanda BK Pro League.
aya mukino rero ukaba uri buze guca kuri Magic Sport kuri TV ndetse no kuri Star Time. Rero muze gukurikira uyu mukino kuri izo televiziyo, naho uyu mukino araba ari ishiraniro, ni umukino uraba uryoshye cyane kuko ufite byinshi, buri kipe yose ifite ikihatanira, ifite ikiharanira. Mwese rero gira ngo abakomeje gukira Veda Morning TV n'amakuru tubagezaho meza ya siporo amenshi kandi asobanutse, rero mukomeze mudukurikire kandi mukore subscribe, rwose ndabasabye rwose mukore subscribe kugira ngo YouTube yacu ikomeze idufashe gutera imbere. Murakoze cyane, mwari muri kumwe na Veda Morning TV kuri YouTube yacu channel, kandi mukore subscribe, mukore like ndetse na share kuri Veda Morning TV. Murakoze cyane.